Cukuru ya nthaka ya Kajiûndûthi netigie ingi wa KAGITA GATIKUMENYEKANA nyuma ya MURITWA umwe kwithirwa akuiririte KITHAKENE kimwe hakuhi na cukuru iu kuririkana aritwa ba cukuru ije baragomire UTUKU bwa gukira narua na nirio aritwa bamwe baramatukaga guciebania na gasagasa ire irare iri kwambiriria gukujirwa cukuru neu. Atori ba cukuru ije ni bataririte kimako kiao bakioria arimu gutigaira ni bakumenyera aritwa ndere tigwanjarene ciao kenda kwebana na makarikata zaja Mati Mugambi katwambirire na rugono rwa kieba na kiriga. Chaiterero kererwa muthenya we munde nyuma yo tugobora yo tugobwa mpagaga na nginya nkubania kere cukuru ya nthaka ya Kajiûndûthi mbare cia maima kere gicigo mbunge kia Mara. MURITWA oro kwirikana nwa form 1 kere cukuru enu arethirwa atari moyo kathakani rutererwa barabara akuve na thokia kireani ni mwana wa cukuru Kajiûndûthi ukwirite au atukwerekana ketho mwana ni kurwa kana ukuthuga ni kuringwa gitinko no ni kurigeria sana yani gutikite ati mujiari mwene mwana ude akethwe na kimako muno no ntubwa kurigana ni gutuika ati mwana ati accident ni strike ya cukuru. Aciari atori na nkinya kurukina njira baraba gwikinyitie kwibonera bakigwataga nthia ciao ikimako kumania nonto bobo mwana wakwambira na ba strike cukuru na boni ndi baraumite classini ka barathomithagua bakuma classini baigwa ndi master ni alathithitie mucemanio na bau bangi kuma gugu bobo baumite classini no ka baraigirwe mbuyambiria kuigwa kuma uri sasa jambiria kuringwa eguru tukineja twizite ni ronkwithira gibicanga mwana kwirite njirani kithakani UTUKU na riu alakuja go UTUKU alakuja gitumi nimbi kiu nikio kira ikiuria giakwa mwana riria nenkerwo mwarimu ni abati kujukia jukumu kumenyera mwana bakalanagiria na mwana taula twalanagiria na mwana muji barauga ntheto eno ebatiri kuruthwo thuthuria kira kiarire mwana uju na tigogu kumenya kira kiraukitie mpagaga kiri cukuru enu kwino batu cungucuru wa kawaida wa umba na ukweli nikenda kia mwana withingatike na nikenda na mujiari wengu agwate akirere yae no ntunululu muno ki mujiari atirimetwo ni mwana to wari kimba mujie kana kiuja mwana wari monjari na mwana wari cukuru na ithana nikagitaka kiri tuthiete na mwarimu akeja kuremwo ni mwana ni ete mujiari balanirie nawe nikenda cooperation ile ithwere in between mujiari mwana na mwarimu bakalaniria bakashuruisha mantu mala mariko malia mario ketho ni mama thuku bakamea bakarutho ate na ketho ni mamega akagita atia mwana ni abati kuthikiririrwa kinya ni mwarimu tikabati kuingirirwa Theto inu irakinywa kirore ikamanda wa polisi kaunti ya Tharaka Nithi twesa kiazngeno na njere ya thimo. And several students who had believed most of the students went to their rural homes or anything. But unfortunately this morning we are informed of one who had passed away around Keria. Kiriani, not Keria. Kiriani. So the body has been picked, and the suspect immediately may have fallen down on the hard surface, on the concrete, and injured himself. However, the body has been removed. It is in Chuka mortuary. Postmortem will confirm the cause of death. Yes. Cukuru ya Kajiûndûthi yetigitwe ingitwe mwanka gwa KAGITA atakumenyekana na aritwa ba cukuru enu baragwata njira kwinuka bobo ikuringana na murugamiri kithomo ndeni ya Eastern Region 12 Frederick Kiro uraugire ati kwenda kwariria ntheto enu mbere ya kamera ino icukuru ya nthaka ya Kajiûndûthi irereketie kwingwa mwanka KAGITA gatakumenyekana bobo nyuma ya aritwa bacukuru no gukia mpagago tugoba gukire munde no mwa cia gutotoro arakoringana na murugamiri wa kithomo wa Eastern Region 12 Frederick Kiro no abathiete na mbere kurutho thuthuria gutigira bakumenya kira gikuria cukuru eno kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi.